بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلقنا لنعبده وحده، نشكره سبحانه وتعالى شكرا ينبغي لعزته ولجبروته، وصلى الله وسلم على من بعث رحمة للعالمين وأيد بمعجزة القرآن والسنة، وهو إمام الموحدين نبينا محمد عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين الأبرار الكرام أفضل الصلوات والتسليم، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين الأبرار المنتجبين الكرام وعلى من تمسك بدينه وهديه إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جلستنا هذه جلسة مرحومة، وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. نسأله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعن آبائنا السيئات، وأن يتقبل منا ومنهم الحسنات، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة على الكتاب والسنة وعلى عقيدة صحيحة سليمة. إن يتي الله سبحانه وتعالى يتور له هندي إن جرمي مكانكو الله جارور له فدي إدو نيماجي مكو مفتدي edo mujjeri makko o hubitudi en jammimo kanko Allah o tagiri ɓiɓɓe adama fi yo en rewmo hara en kafidarimo e goɗɗum ɗum woni hara en shirkanarimo. O addi en ka hoore leydi ɗo o semminiri e nemaji e moƴƴereji e arsikaji makko fi ha wawen neminade e heɓen no rewirenmo hara en yeddarimo. en toro mo kanko Allah yo ɓeydi jamɗe kisiye e dow ɓurnaɗo tage ko gonnorira yurmede annabi meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. en toriki Allah yo Allah yafano en mawɓe meɗen ɓen, yafano en kala ko bonnuɗen, jaɓana en kala eɗen wo kamɓe wo ko moƴƴinɗen. aray en serari ɗen ka deftere meɗen خذ عقيدتك من الكتاب والسنة، دفتر لكرنو ميدن موضوع محمد جميل زينو، كرنو تودو مدرس في دار الحديث بمكة المكرمة، جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا ونك والفنين. وإن سير تاهد في اللتو كلا فيناندي مقدمة كرنو أنك دفتر كدقتاندي mumaki ɗon hunde e filloto ɗum e kala finande fi ha fillinnagol ngol wona sabu hunjo ɗen maajo ɗen faamen ɗum ñaagano ɗen mo Allah tabaraka wa taala moƴƴere e muɗum. o maaki fa hadihi as'ilatun hammatun fi l-aqida ujibu alayha ma'a dhikri dalili min al-qur'ani wal hadith ليطمئن القارئ إلى صحة الجواب، لأن عقيدة التوحيد أساس سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. وما في ليلة دفتر مكو وديني لند إجابة ويدنم وسيرتا كلا لندن قال عدي وجابو تنغل وجانتو دليل جابا ونغل immorde ka alqur'ana e ka sunna woni ka hadiseji annabijo sallallahu alaihi wasallam sellude fi ha bernde neɗɗo wonɗo jangude deftere nden ma wona ɗo nde jannede on yo deeƴu deeƴira yananede ko jangi kon koko selli. o wi sabu finde tawhidi nde ko nde woni bindere malal neɗɗanke ka diina makko. so tawi tawhid on boni, aqida on ñawi, haray kanko julɗo on o bonirama ka diina makko. ko ɗum waɗi karam koɓe hewɓe no maka
al aqidatu awalan ko finde nden taw si finde nden selli haray hande kadi ko heddi kon heɓi ka fawo dewe ɗen jikkuji ɗin wondale moƴƴe ɗen fadailuji ɗin ka golleji ɓure ɗen fof e mum ko fawoto koye hoore sellugol finde si finde nden sellari ala ka dewal ngal fawo ala ka jikkuji ɗin fawo ala ka ɓure ɗen fawo yalla tabaraka wa taala arsiko e sellugol finde eɗen andi ceerno meɗen ka akhdariyu cheikh abdourahman al akhdari al maliki ko makani en ka fuɗɗode deftere ko awwalu ma yajibu ala al mukallafi tashihu imanihi ko adi waɗɗade dande hillifaɗo taw ko sellingol finde limanaku makko sellingol gomɗinal makko ngal taw finde makko nde o maki summa marifatu on tuman noon andugol noon kadi andino ha ganda ma yuslihu bihi fardu aynihi aw ma yasluhu bihi fardu aynihi konko moƴƴinirta farillaji toɓɓiɗimo ɗin ma kon ko farillaji makko toɓɓiɗimo ɗin moƴƴirta haray iɗen ka dambugal ka deftere ceerno on attawassulu wa talabu shafaa attawassulu wa talabu shafaa ko wiyete attawassulu e yewti ɗum ko lombugol bimana ko waɗugol gollal moƴƴal ma du'a moƴƴo ma du'a neɗɗo moƴƴo hakkunde maɗa e Allah tabaraka wa taala fi ñaagagol moƴƴere makko e dandinagol bone makko ko ɗum wiyete ƴangal Allah tabaraka wa taala wiren ka alqur'anare teddude e suratul maida aya 45 o wi ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila ay kono yo gomɗinɓe kono yo yimɓe gomɗinɓe huule jooma moɗon ɗaɓɓon yottorgal faade e makko firoɓe wi ɗum ay taqarrabu ilayhi bi ta'atihi wal amalu bima yurdihi ɗum woni firo abdoullah ibnu abbas ngo ceerno mawɗo ibnu kathir filli ka tafsiru makko ko ɓattore allah ɗoftagol mo e gollugol golɗe welayɗe mo haray hande e janguno yontere hande fi wonde oɗo attawassulu aljaizu walmatlub huwa attawassulu bi asma'illahi wa sifatihi wal amali salihi ko lomborgol maɗum e heññugol maɗum ƴangingol hakkunde muɗum e Allah inɗe Allah ɗen e sifaji makko ɗin e golle moƴƴe ɗe anjiyaɗo Allah o golluɗa ɗen waɗa ɗum hakkunde maɗa e Allah fiya yotto faade e ko faalaɗa kon e juuɗe makko kanko Allah geɓal ma kisal ayeje ɗen no ton walillahi l asmaul husna fad'uhu biha Allah jeyi inɗe moƴƴe ɗen tororemo ɗe e janguno hadis selluɗo o mo imam ahmad filli wonde annabi sa sallam kana yaqulu as'aluka bi kulli ismin huwa lak o wiyayno kanko annabi sa sallam ɓe makayno Allah mi tororima kala inde tawde ko heeranidema bi mana Allah no torore inde makko ɗen e sifaji makko ɗin inde makko ɗen e sifaji makko ɗin ino lombe hakkunde meɗen e makko fi yottagol e ko faalaɗen e makko e wiwɗen wa yajuzu tawassulu bi hubbina wa hubbillahi lirrasuli wal awliyai wa ka qissati ashabil ghari alladhina tawassalu bi amalihim as-salihah fa farraja Allahu anhum en janguno kadi wonde hino dagi waɗugol tawassul bi mana waɗugol yottorgal e ƴangal hakkunde meɗen e Allah giggol men ngol yiɗuɗen Allah e nelaɗo mum on e yimɓe yiɗɓe makko ɓen kanko Allah ɗum woni waliyaɓe makko ɓen jantiɗen qissa ashabul ghari ɓe yanatunoɓe ka fammere tato tuntere nden talli uddi hunduko ngayka kan
tawi ɓe reeni yaasi on kono ɓe wawata yaltude mo be e maɓɓe torori Allah gollal mum ngal golli adiɗo torade on ɓay o torike Allah dirni hayre nde seeɗa tawi ɓe yiyay yaasi on kono ɓe heƴata sako ɓe yalta ɗimmon kadi tori Allah tawi ko e maɓɓe ɗe yaltay kono ɓanndu ndu wawata yaltude tammo on kadi torori Allah gollal mum moƴƴal tuntere nden talli nde iwi ka hunduko ngayka ɓe hetti kene o ɗum ɗo woni dalil wonde neɗɗo on ko waɗirta tawassulu ko golle makko moƴƴe ɗe o golli ɗen wona golle goɗɗo goo wona jaahu goɗɗo goo wona teddungal goɗɗo goo bal ko waɗirta tawassulu ko gollal makko kanko Allah kanko neɗɗo on ma Allah mi waɗiri tawassulu giggol ngol mi yiɗuma ngol ma giggol ngol mi yiɗi nelaɗo maɗa ngol ma giggol ngol mi yiɗi yimɓe ma moƴƴuɓe ɓe Allah mi tororima sabu ɗum yolɗinanam Allah mi tororima sabu ɗum ittange nde sattede ɗo ɗum ɗon ko dewal dagingal kadi sunnayankewal kadi shar'inangal amma Allah mi tororima gollal ngal mama soro an golli ma Allah mi ɓattorima gollal ngal kawo an golli ma gollal ngal karama ko angen gollata ma mi ɓattorima an Allah golle waliyaɓe ɓen ma annabaɓe ɓen haray yolɗinana nde ɗo sattede an ɗum ɗon ko tawassulun kono ko bid'iyun ko bidayankejo sabu konko ɓattorɗamo ɗon ɗaɓɓirɗa moƴƴere makko ɗen ñagorɗa geɓal e juuɗe makko ma kisal ɗum wona golle ma an wa kazalik wiwɗen kadi ino dagi waɗirgol tawassulu du'a neɗɗo moƴƴo argol ka haden moƴƴo wiyamo ɓeɗen torima du'a e sattede amen kaarire siɗa yiɗi jammita siɗa yiɗi muma miɗo mari sattede hunde kaarire ma miɗo martu sattede mi torikema ɓay ko a aden moƴƴo miɗo jikkuma ko a dewo Allah miɗo jikkuma Allah jaabinante du'a miɗo torima du'a ko ɓuri noon moƴƴude kadi ko angal okkorgol angal jonnugol mo goɗɗum sabu ardingol ngol goɗɗum e nder toragol du'a on ko hulɓinori ko foti si tawi a yoɓi goɗɗo fiyo hunde waɗu koyo nde waɗu si tawi waɗari haray koyo jonnite ko yoɓuɗamo ko so tawi a ari a wi oustaz miɗo ɓittori hunde kaari ma miɗo tampima miɗo sattira mi tori on du'a min ni a waddu 1 million a addi 1 million mi tori ke jaabaki aray ko ɗum hani wadde koye mi jonnite ko jonɗala kon ka sabu a nuli yottaki ko ɗum waɗi haray ƴettugol joddi ndin ka banggal torareji Allah ɗum ko wattagol haqqil moƴƴa moƴƴa e muɗum ɓay noon iɗen andi ko wurirde woɓɓe ɗon wela mutade sina ɗum guite dunday ɓe nder ɗum hoyreji yaltata e mettingol e hay huɗugol Allah bonni fi kaari en ko ɓe faalamen bonnande gesa amen ba kono kan torare Allah nden ko ɓuri moƴƴude si joddi aray koyo jaabo taw kono no fottana kan no sella ka julɗo tawa julɗo musidɗo makko o toromo du'a e ande nde o aani o toromo du'a e moƴƴere nde o heɓi fiyode ɓeydo ɗum ko tawassulun bi du'a e rajulin salihin haray a waɗi ƴangal du'a neɗɗo moƴƴo fi ko hewtira yettora e Allah tabaraka wa taala ɗum ko sunna heno dagi haray men ka bindi o maki ɗo attawassulu almamnuu attawassulu almamnuu bi mana ƴangal ma ƴangingol ma lombugol lombande haɗande nden ko tawassulu hombo woni haɗaɗon tawata on ɗon o sella ko haɗaɗo wa huwa du'aul amwati wa talabul hajati minhu kama huwa waqi'ul yawmi wa huwa shirkun akbar liqawlihi ta'ala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin ay min al-mushrikeen o wi attawassulu bi mana lombugol ma lombande ma ƴangingol ma heedugol waɗugol hakkunde mum e Allah ko ɓattoromo tawa ɗum ko haɗa ɗum ka sharia wa huwa du'aul amwati ko toragol mayɓe ɓen bi mana
o maayi an hiɗa wuuri onon noon ɗiɗo ko ombo duwa nafude o ya ko wuuru ɗon waawi nafude mayɗo on ko wuuru ɗon neldata mayɗo on duwa ko wuuru ɗon dankanto mayɗo on ko acci ɓaawo ko ka mayɗo ala ko wawani wuuruɗo mayɗo ala ko wawani wuuruɗo ko ɗum waɗi no selli e bindi annabaɓe e nelaɓe tigi ɓe nafir moftaluji maɓɓe ɗin du'aji aɗo ɓe mayde amma ɓawo nde ɓe maayi koyo moftaluji maɓɓe ɗin duwano ɓe ene ko ɗum addi salatu ala nabi salatu ala nabi ko juulugol e nelaɗo ka bimana du'anagol ɓe fewno nelaɗo sallallah alih sallam wuuri hari ko kamɓe duwanto mofte ɗe joni enen ɓayɓe ala ɗo ko yen du'anoɓe ko yen nelduɓe du'a heɓore moƴƴere man salla alayya marratan sallallahu alayhi biha ashra si a juuli e maɓɓe laawol gotol allah juula e ma laaɓi sappo sappo ko juulɗa e maɓɓe ko holli a waɗanɓe ko moƴƴi allah yoɓitirima ko moƴƴi ɓay sa waɗani giɗo moƴƴere giɗo yoɓirte han kadi waɗanɗo giɗo makko moƴƴere moƴƴere ɗum woni ɓe du'ortake ko ɗum mawɓe woni gandintinde ɗo alaji mouhammadou bobo wona yoɓe du'ore ko yoɓe du'ani wona yoɓe tore kamɓe nelaɗo ko yoɓe torani fewno ɓe wuuri ko yoɓe tore ɓawo nde ɓe faati ande kadi ko yoɓe torani e ɗum ɗo woni tawhid selluɗo laaɓuɗo on en toriki allah yallah jaɓin en cheytan ko bonɗo iblis rahmatullahi alayhi ko gaño meɗen o ardina e mawnintinare koyno ferma dame jaɓirɗe gonga ɗen o adda konnago e ngaygu ɗum wona saabu ha dame jaɓirɗe gonga ɗen fermo kono gonga kan ko gonga alhaqqu min rabbika gonga ko immorde ka jawma maɗa haray toragol mayɓe ɓen e ɗaɓɓirgol ɓe kuntal haajuji ɗum ɗon ko tawassulun mamnu'un ceerno maaki kama huwa waqi'un alyawm wano ɗum andiranin hande ɓe gandi ko ɗum fewndi hande e nokkeli hewɗi yawgol ka berɗe woywoyta e mayɓe ɓen toroɓe yolɗede wullito caɗele muɗum e maɓɓe ɗaɓɓira ɓe yolɗede ɗum hino ɗuuɗi hande wurin enen en ɗuuɗa andude ɗum teleren kamen ga heɗen hisigoy mo yehi teleren inde e leyɗe goo tawayde ko leyɗi ka julɓe ɗuuɗi so daari wano inde ma wiyen chinois ɓen population julɓe ɓe yona 15%, ɓe yona hay 10%, ko wano 8% ma 9% ɓe mari julɓe kono on 8% maɓɓe ma 9% maɓɓe no ɗuuɗi ɓuuri population laguinen fof endiyemɓe ɓen julɓe maɓɓe ɓen ko seeɗani ka pourcentage koɓe seeɗani ka pourcentage kono on pourcentage maɓɓe ɗon e fanɗude no ɗuuɗi ɓuuri julɓe saudi ɓen e wano julɓe lagine ɓen si hawtindirama enen lagine ɗo population mon fof julɓe e heferɓe e yona 30 millions chinois ɓe no mari ɓuuri 50 millions julɓe ta noon ko ɓe qillun minal julɓi koɓe seeɗani e buy par pourcentage koɓe minoritaire kono hara ibadatul qubur on rewgol kaburuji ɗin ɗum kan hiɓe muɗum hewɓe maɓɓe enen goɗɗi goo no wowle en yiyay ɗi ka bindi nanen ɗi ka haala kono hara en annda ɗi ka men ga goɗɗi ɗi noon kadi no ka meɗen ga haray mayɓe ɓen koɓe du'ane wona yoɓe tore o wi wa huwa ɗum ɗon shirkun akbaru ko shirku mawɗo noon li qawlihi taala sabu ko allah daali ɗon ɗum koye suratu yunus allah daali wala tad'u min dunillah wota on toro wota on rew wota on noddu ko wona allah ma la yanfa'uka konko nafatama wala yadurruka lorratama mayɗo ngala ko wawanma enen tigi e wiyay ɓiɗɗo yo yangano mawɗo mum ado mayde ka sabu si ɓe maayi laawiki enen si tawi ka mantiqu salim ka logique en jaɓaari ɓiɗɗo no waawi ƴoogande nene mum ma ɓen mum mayɓe ndiyam o heɓa barki maɓɓe ko honno jaɓirɗen himo waawi arde holla ɓe haaju ɓe umtanama ɓe maayi kala ko ɓiɗɗo ɗiggiranano nene baaba ha ɓe maayi
hande kadi ala ko ɗiggirana ɓe sina du'anagol ɓe ka ɓe na yangano moɓɓe nde ɗum koko laawoto kon ɗum laawinta ɗum ko mayde maɓɓe nden hande kadi ko ɓe wawnoma du'anade kon ko ɓe wawnoma weltanade kon ko sanga ɓe wuuri si woni ɓe maayi hande kadi an ko du'a marɗa ko neldaɓe in kana min almusiina fatajawaz anhu wa in kana min almuhsinina fazidu fi isanik allah si tawi ko boniraɓe yaafoɓe si tawi ko moƴƴiraɓe ɓeydanɓe ka moƴƴere ɗum ɗon holli wonde mayɗo ngala ko wawani wuuru ɗon ko wuuru ɗon wawani mayɗo o wi fa in fa'alta si a waɗi ɗum ko aya qur'ana on fa innaka haray an isan nde waɗɗa ɗum wo min alzalimina haray ko a jeeyaɗo e towñuɓe ɓen suratu yunus ay min almushrikina ayeje ɗen ka alqur'ana arduɗe e kambaɗen e arduɗe e sifagol keferako e geddi ɗin si lannitori zalimuna haray ko bimana almushrikuna bimana almushrikin haray ko firete ko mushrikuna ɗum ko abdoulah ibnu abbas hibrul umma o maki ɗum alzalimu huwa almushrik allah tabaraka wa taala wi walkafiruna hum zalimun amma attawassulu bi jahi rasuli sallallahu alayhi wa sallama ka qawlika ya rabbi bi jahi muhammadin ishfini fa hadha bid'ah ɗo noon ade anda ko nanita ɓaawo ɗo kono ɓe wi amma tawassulu bi jahi rasuli amma ƴangirgol ma lombirgol jaahu annabijo on ko ɗaɓɓira moƴƴere ma ko tororo allah ka qawlika wano konngol maɗa wi'ugol ya rabbi ko an yo jooma an bi jaahi muhammadin mi tororima jaahu muhammad ishfini ñawdan dikkinam ɓe wi fa hada oɗo du'a bidatum ko bida o hewtaka shirku darajatu shirk kono ko bida wi'ugol allah ñawdiran jaahu annabijo allah okkiran jaahu annabijo sabu jaahu annabijo on ko toreteɗo yo ɓeydu wona ñomiteteɗo faami jaahu annabijo on ko toreteɗo allah yo allah ɓeydan ɓe jaahu wona ɗuytanteɗo ɓe bimana ko ya toro allah yo allah ɓeydan annabi jaahu wona ya ñomitu jaahu maɓɓe on ko ya torano ɓe allah yo allah ɓeydan ɓe jaahu wona ya toro allah yo allah ƴettu jaahu maɓɓe on jonni o wi li anna sahabata ko ɓuri laaɓude ɗum ɗo ko tawde sahaba ɓen lam yafaluhu ɓe huwari ɗum mi tugoto e konngol ceerno on wona ko windi fo mi andi kono si a hoolike ceerno on a hoolike deftere nde sabu dalilaji ɗin eɗa tugoro ceerno o maaki li anna sahabata lam yafaluhu sahaba ɓen huwari ɗum si tawi no woodi jogiiɗo ka sahaba ɓen du'ori torori allah jaahu annabajo ma nelaɗo ma sahabankejo mo walliri en jaɓay en ɓeyditoray kono ala ɗum on yi'aari on ne awatoy aywa aywa jaahu nelaɗo on sahabaɓe ɓen tororaki allah jaahu nelaɗo annabajo jaahu mum tororaka ittiye sikke noon ceernojo tum o wi li anna sahabata lam yafaluhu sabu sahaba ɓe waɗari ɗum wa li anna umara tawassala bil abbasi hayyan bi du'aihi o wi e tawde kadi seydna umar o waɗiri tawassulu o lombi bi mana o ɗaɓɓiri moƴƴere allah du'a abbas abbasu ko bappanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ɗaɓɓiri du'a abbasi on yolɗede kono tawi abbas hayyan ko wuuruɗo ɗum ɗo en hawjuno fillagol kokke waɗno fewno nelaɗo sa sallam ndiyan ɗam barkiɗi yaasi on yoori gesele ɗen yoori daabeji ɗin tilfi sahaba ɓe gari ka seydna oumar ɓe maki oumar hari ɗum ɗo si waɗino fewno nelaɗo sa sallam en torotoromo yo waɗan en solatul istisqa yarninago mawɓe ɓe no andi du'a yarninago si ndiyan kokki yaltete ka sera saare du'e juule darɗe ɗiɗi du'a juutuɗo waɗe allah tore ndiyan salatul istisqa
o wi nelaɗo duwano ɓe wi nelaɗo duwano men ndiyan ɗan sadia joni noon nelaɗo fatike haray Umar meɗen falaya waɗan en duwa toroɗen Allah e ndiyan ɗan saadi Umar maki gasi nelaɗo fatike bappa maɓɓe no wuuri mayi ka bappa maɓɓe ko yii ka nelaɗo fatike kono bappa maɓɓe no wuuri Abbas ko bappa maɓɓe bi manzilati ab ben goto ben maɓɓe ko julɗo moƴƴo kadi ko mawɗo kadi nayejo jikken mo o torano en Allah ɓe ari ka Abbas Seydina Umar yettini nulal sahaba ɓen Abbas toraniɓe Allah ndiyan ɗan saaji beeli ɗin heewi daabeji ɗin yari han ɗon ɗiti gesele ɗen wuuriti ko ɗum waɗi o anditini en ɗo wali anna Umara tawassala bil Abbasi hayyan bi du'a'ihi kono ɗo kadi na jaahu Abbas ɓe toronno Allah o du'a makko ɓe torimo yo toro en faami yewtere nde walam yatawassal bir rasuli Seydina Umar e Abbas ɓe waɗirari nelaɗo tawassulu ba'da mawtihi ɓaawo maygol maɓɓe ngol ko ɓe waɗi tawassulu ɓe tori Allah ɓe torori Allah Abbas yo toranoɓe ko du'a makko on wona jaahu makko on annabi sa sallam kadi ko ɓe ɗaɓɓirnomo yo toror Allah ko du'a makko ɓay woni o fatiki kanko annabi sa sallam ɓe arano hande kadi ɓe tororimo Allah wa hadha tawassulu kad yuaddi lishirki ɓe wi oɗo tawassulu ndeɗo lombande inde wawi naɓude yimɓe ɓen faade shirku o ndeɗo lombande inde totta wonande shirku ɓe mana hinde wona sabu yimɓe ɓen naata e shirku o wa dhalika ida taqada anna allaha muhtajun liwasitati basharin kal amiri wal hakimi li annahu shabbaha al khaliqa bil makhluqi ceerno meɗen on maaki ko waɗi ɗum ko tawde si julɗo on fiɓi wonde Allah no hato jini e ko wona hakkude makko e jiyaɓe ɓen wano hoorejo julɓe ɓen ma ñaawowo maɓɓe on si julɓe ɓen fiɓi ɗum wonde ɓe heɓata goɗɗum e juuɗe Allah sina kaarijo haaju maɓɓe moƴƴata ka Allah sina kaarijo hande kadi ara ɓe nandini kaari e Allah ne wi'ugol hande kadi enen ɗo si ɗen fala goɗɗum e juuɗe président on sina kaari ɗum heɓotako haray en fonnimo e président o ɗum ɗo ko hakkude bani adama e bani adam wona Allah wonɗen ɓiyande misal laysa ka mislihi shey'un Allah ala yeru isan si tawi en ƴetti goɗɗo en faamini sina kanko Allah nototako en sina kanko Allah jaabinta haray hande kadi en nandini alkhaliqu wal makhluq taguɗo e tagaɗo no muusi ha si hunde wowama kono ɓay ko ɗum wonɗen janggande ala ko wawɗen ɓe wi wo heɓowo omelette o wakkiloto o fusa boofo ka goto wawata ñamude omelette boofo fusaka koko aaden goto toɗɗete o hoolore yo du'o kanko tun tawa hoɗon on fof ko kanko tun duwoto si haaju yani wala ɗon ko habbeteɗo hande o yewti wo du'o ella no wawi feeñude mum feeñira honno si tawi no woodi ka gundo ko haɗata duwa makko jaabo tawa julɓe ɓe ganda ɗum ɓe perdinayi ɗon duwaji maɓɓe ɗin e makko ka so tawi noon hakkude makko e Allah no moƴƴi ko jaabinanteɗo duwa ɗum kan ko habba ko Allah no jaabini ɓawo ɓe jikkimo ɓe ɗaɓɓirimo duwa kono ko ɓuri moƴƴude toragol duwa on ɗum ko yo jaaɓodire wonde ɓeɗo du'o wonde ɓeɗo du'o wonde ɓeɗo du'o ma fo du'o fi hen ɗum e gandamo du'a mo jaaboto wotan yawito wotan yawodir e sikke ko oustad Abdallah tun kamɓe ɓe duyke ma alaji bobo tun ɗum kan jaaboto haray ko kamɓe tun si tawi ɓe ala konakiri ɗo ko yen habbo ha ɓe hewtita ɓe du'o haray no hulɓini woto taw en fiɗi en woopi ko ɓuri moƴƴude e du'a on koko wiyete kon fo yo du'o no gasa yawitoɗen goɗɗo hara ko waliyu Allah e gundo hara ko giɗo Allah e gundo ɗon andi ko watta ha goɗɗo wona giɗo Allah ko sabu gollal makko moƴƴal ngal o golli Allah weltori waliyu yagal na do lekke sodeteɗo ka makiti waliyu yagal ɗum wona dambe fi kaari ko ɓi kaari haray ko waliyu yagal na yettore waliyu yagal na leñol waliyu yagal koko gollante in awliya'uhu illa almuttaqun ko huloɓe Allah ɓen Allah watta waliyaɓe mum
ene wawi ɗo haray ɗe reeni goɗɗo ɗo ko yeddare Fir'auna ɓay annabi Musa toriki Allah e hoore Fir'auna duuɓi 4 si Allah jaabini du'a o duuɓi 4 Allah no pini ɗon Musa e banu Israila so jaabini du'a o karamo ko ɓen ɗaɓɓiti sababuji ɗin ko honɗum waɗi ha o du'a neɓi jaabaki Musa ko yewti dow e Allah wa kallama Allah Musa takliman ɓe fottani ko Fir'auna no andirano piiji 10 ɗin ko moƴƴi fi ko gonɗo sabu ɗin ɗon Allah juutini mo balɗe ɗen okki mo cellal nenni jaabingol du'a Musa on e dow makko eno jeyano e ɗin ɓe wi Fir'auna humtata haaju ka goɗɗo sutimo o manti ka ɓe wi no jeeya e piiji ɗi Fir'auna andirano si weeti no bimbi o hiwrota ko hay goto ka ɓengure makko ha wara o jicco yeeso nene makko o hiwroɓe o ittina ɓe kooƴe o ɓoosa ɓe so yilto ka ɓengure makko kadi si tawi ɗo waɗayno kabine ayno ga hoggo yayno ha yimɓe ɓe hakkadi ko ɗum si tawi Firawna falanoma humtude haaju kono ko ɗimmani si Firawna haaju mum yanino humtugol haaju o yahayno ha o henane ɗo hay goto sutakimo so humta haaju hari ko hersowo kanko e kimbunki makko ɗon sabu inɗi o wondi ɗo mbayɗi moƴƴi Allah nennini jaabingol duwa annabajo o joni noon ko honno sikkirten wonde aray ko goto jaabinante torare ko goto woni giɗo Allah hedditiɓɓen fof kana yiɓɓe Allah ɗiɗi on nanti on nan ɗiɗi on ko si tawi goɗɗo wiga makko ɓe mo okka ɓe yewti ha ɓe gayni hucciti haray hande kadi so okkiray so okkoray mo so jonniray ñamo on hara nan ɓe wi Firawna kadi okkayno hara o hollari goɗɗo ko okki kon yani haray itti e sikke noon si julɗo no jogui sifa ɗi jekkuji ɗon wota e sikku woñe sikke ɗin haray mi ɗaɓmi daroro ɗo ɓe wi amma tawassulu bi jahi rasulillah bi jahi rasuli sa sallam ɗum ɗon kan andi ɓe wi wo sahaba ɓe waɗari ɗum ɓe wi seydna oumar kadi wona ɗum o waɗuno ɓawo nelaɗo fatike ko bappa maɓɓe warno tori du'a wa haha tawassulu ɓe wi nde ɗo lombande hinde wawi wonde saabu ha on tigui yano e shirku wali ma'rifati almazidi min altafasil wa adillati hadha almawdu'i yuraja'u risalata altawassulu wa ahkamuhu wa anwa'uhu licheikh al albani ɓe wi fiyo ngaldamal ɗo ɓeydu famade ɓeyde ngal andude ngal ɓeyda en yajande nde toɓɓere tawassulu ɗo ɓe wi ɓe tijjani en ƴewtagol wallifande cheikh albani no wi'e attawassulu wa ahkamuhu wa anwa'uhu kala yeƴƴitoyiɗo ɗon daari ɗon o heɓay ko yonata inchallah e bange ngal ɗo dambugal enen kan en etike ha ɗo wa sallillahuma ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain si salli ɓe gayni noddinde e rewtoto barakallahu fikum